Rio amin'ny alalan'ny teny, tario amin'ny alalan'ny fampianarana. Mirary mihitsy zay tompo androany mba ho isy masom-panahy isokatra indray, mba ho isy fampaherezana, ho isy révélation, ho isy fitahiana tompo irotsaka eto. Ka nizaniza Jesosy tonga eto androany hariva, vangio izy araka izany irana izany, kasio indray izy, sokafo tompo reo masom-panahy mikatona. Oka mba ho isy fandresena Jesosy oka mba ho isy fiovahana, aza vela fotoana verimaina ho anay fotoana androany, foka mba tena fotoana hitondra fiainana, hitondra fitahiana sy fitsarana. Ambarana Jesosy fa mandresy ty fotoana androany ty, mankasitraka fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tia tanana ho an'ny tompontsika, samy mahazo toerana antsika jiaby. Miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy, tonga soa ianao, mba mitody amin'ny akaikinao dia tenene tonga soa ianao, amen. Ary mino zao fa salama tsara antsika jiaby, mino koa za fa ho tahian'Andriamanitra fiainagnanao niany. Ny fotoagna androany moa saika netretiko mihitsy hoe ataontsika question réponse, fa mijery za misy tsy nitondra stylo sy cahier ndreo, noho ny avy aminanjy manokana zany dia tsy asiagna question réponse. Tompo any hitaditsika rehetrarehetra. Fa na izany na tsy zany androany ampianatra anao za reo secret vitsivitsy mba tonga anao mba hatsangana zavatra. Amen na. Tsy normal revagna izy ka olo manompo an'Andriamanitra ka tsisy raha voatsangany. Fa tokony anao izy zany tokony mba misy raha mba voatsanganao. Tsy raha tokantragno fogna natsanga, lalahy fogna azo vola tsisy. Viavy azonao fa vola tsisy. Ma fa tsy la mode eky raha karaha zegny. Ka iny tompo anay anao. Ny zavatra anankiray voalohany dia mba andana mba tongava saina fa tsy tokony io ny place misy anao. Mety efa tsara, mety efa mahita ny hohanina anao, fa andehanantsika ambony tany eto tsy raha andeha hihinan-kanina fô, mila misy raha mba voatsangana anao. Jerevy tsara fa 2025 atsika zao, 2025 dia anao teraka taogno firy. Donc zany ianao izy koa mba fa vehivavy manambady, lehilahy manambady, tokony mba misy raha mba tafatsangana anao. Sasany zao vola nagana salaza, ake izy manampy hena, manampy sognambo, sognambo reka atao bony salaza dia lasa mamimamy izy avy eo. Ny sasany mety natafatsangana fanambanambato, mety natafatsangana fisoky. Matetika verimbery koa mpatsevoko atsika foagna le hoe jereva angeo za fa atsika jiaby reo nanagna ray aman-dreny daholy, nanagna papa sy mama. Possible papanao, mamanao tsy managna ny mari-pahaizagna anagnanao io. Anao zany zao ndeha ataontsika hoe bachelier, mety managna maîtrise anao, mety managna licence anao, mety managna doctorat anao. Fandana mitodika kely agny amin'ny ray aman-dreninao, fa ray aman-dreninao tsy nanagna an'izany fahaizanao zany. Nefa kosa reo nanagna tragno nitariminy anao, no? Ary mety tsy nagnofa koa. Izy mety tambany votra kely, izy mety tamina bas quartier, fa nanagna tragno zareo. Ary mety nanagna adresse mihitsy anao hitagny, mety ary adresse-ny papa sy mama. Nefa i papa sy mama io tsy managna le diplôme nagnanao koa. Dia mba levoleva sara an-tsaigny, zareo tsy nanagna an'le mari-pahaizagna nagnanao, nefa natafatsangana tragno. Anao igny nandaniany vola misy firy million, nampianaragny tamin'ny université, nantaogna vatsy, satria bourse anao tsy mahavelogna anao. Namiagna zao, jusqu'à azo diplôme igny nanambady anao andro ake, fa tsisy raha voatsangana anao. Zay zavatra zay zany mba hitrereto kely hoe ino moa antegna raha nahazo anato.
ary ny tegna ankamaroany mahatonga atsika io tsy tonga saigna te hanangan-javatra na tsy mahatsangan-javatra misy karazana famosaviagna miafina. Mety io letranao mbola hely tagny hatramin'ny fahakelinao tagny anao fa nampinomin'olo ranon-draha tsy tokony inomy. Mety bevokanao mamanao dia mety efa nisy nagnozogna zaza io karahan'izao satria ny zaza vao tonga agnaty kibo dia efa fantatra sady hoe zao ny destineny zaza io. Dia matetika akagny efa misy manimba, agny efa misy mamosavy, agny efa misy mamoriky. Dia jerevanao karaha mba namirapiratra kely anao classe de seconde, agnala baka anao narary, afaka baka migny fô tsy navita fianaragna ela tamin'ny université bikibo. Igny raha ladiany sasany kibo igny. Dia raha tsy mba mahatonga saigna ny ankamaroantsika nefany dia hoe maika atsika ohatra hoe anambady, mba efa nametraka question ve andeha hoaizy tokantragno. Sara juste aty style amin'ny Facebook fa hoe zay mon mec avec moi il est mauricien et j'habite en Kiriry Nord. Zany fô mameka atsika fa efa naverimberiko teto ho an'izay matadidy malohany andeha hanambadiagna zany mba agnontany olo ny vision n'olo andeha hanambady anao. Andeha indesina akaiza anao so dia andeha kermesy fogna raha mameka ananjy. Da hamozy balfora asikaiko ro hamozy balfora ro agny isika mandinidinika anazy. Tsy zany fa mila mba mijery zany hoe ity olo andeha hovadiko ty mo mba managna qualité karakory. Dia ale apetraka mihitsy hoe tegna gonao ve le vadinao. Izy ndraika aloka dada amin'ny ankapobeny izy io ne tsy le ambony fandriagna igny fogna fiainagna io e. Ia fa misy koa le mba tia hanangan-draha karaha izy volagnintsika akizy igny, anangagna zavatra. Ka aza variagna anao hoe za zao efa mivavaka na za zao efa magnino, mila ampiasaigna izy saigna io hoe mba ino raha mba andeha hatsangako ty. Ary mbola tsy tara, mbola fahatelony vôlagna agnatin'ny taona 2024 atsika zao, mbola tsy tara. Mandana mba mikofokofoko, ino raha tokony hatsanganao. Karaha nataon'ny Jakoba hoe amin'ny alalan'iza ozy mba hitsanganan'ny Jakoba. Fa kely izy we atadidilesika mihitsy zanako lahy, kely izy satria tonga dia zéro zany, tsisy raha mba hiandrandraigny, tsisy fianakaviagna mbo hagnampy, tsisy olo mba afaka hagnamia fond, zéro tanteraka. Dia mbo amin'ny alalan'iza ozy, amin'ny alalan'iza. Io le ilagna le volagniko igny hoe ilagna le resaka relation. Tsy tafavoaka fogna amina vavaka zany anao fa mila relation. Mba managna an'izany relation zany ve anao? Mba hainao ve mikarakara ny relation anao sa zay relation tonga aminao dia simba daholo? Sa zay relation tonga aminao dia tsy maintsy manegninegna daholo nifandray taminao? Ianaragna zay zavatra zay. Zany tsy vitana vavaka fogna fa fihetsikinao mikonty agnaty relation. Tsara nisy ndraiky hoe Jesosy mivavaka aminao zany mba ataovy mimoemoe za tô. Tsy mila andesigna mbavaka zegny fa anao mila mba mitsikitsiky karaha zegny. Fihetsikinao mikonty, endriky tarehinao io mikonty daholo eo amina relation, milaza zavatra endriky tarehinao io. Ohatra zao olo andeha hifandrara aminao, hiaraka ampiasa vola aminao, na mety hoe investisseur izy mitady projetnao, mikonty zay pozinao zay, mikonty zay toetranao zay, mikonty zay endriky tarehinao zay. Sasany namba andeha men'olo vola mbola mimontsimontsigny fo. Azava amina tsara be de radianareo, tsy mazava amina aby ka radianareo. Olo andeha hagnamia vola. Vola nino misy zegny? Say vola tsy manjary. Tonga dia asehony akeo hoe izy tonga dia hoe avy masomeloka mihitsy izy. Atorony anao mihitsy ka. Zay tonga monko rozy ka avy masomeloka. Afaka manangan-drano na avy akaiza na avy akaiza. Ary indrindra anao managna an'i Jesosy io. Dia matetika averimberiko moa dia hoe aza mierin-tegna.
asa ambanimbaniana tegnanao, asa miherintegna fa mba jerevo ny qualiténao dia avy eo atramina mba manaova mihitsy investissement ho an'ny paozinao foana aloha. Azonao le izy i paozinao io andania vola hely, misy fotoana tian'le vidy saka maregny izy ke zegny, za maregna bazary vangaiky saka raiky le natoroko anao igny raha papare, tsara hoe mila managna maro fa mila mba mipôzy. De efa natoroko teto misy amintsika hoe rehefa andalaovam-bola de te hividy zavatra, de rehefa hividy zavatra anao mba mividiana zavatra azonao ampiasaina, mividiana zavatra azonao mba ampidiram-bola. Fa raha hoe hividy écran plate kilomètre raiky anao nefa tenao tsy mpagnano cinéma aby, vidéo zao fa tsy malaza na ataonao ino ary koatra managna écran plat maventy be hony anao andragnonareo amin'inareo olo malagna misy vahiny izy io vizaha ananjy. Atsika moa karaha hoe matetiky misy vahiny de mba mizesta akory le se écran io a, mba misy vahiny zegny mba mizesta ilana akory écran anahy grave io mba misy vahiny ke tsy zegny fa n'olo tsisy vahiny lava te hisekoseko te hipoerapoera fandana rehefa hividy raha mividiana raha afaka hidiram-bola ho anao. Ohatra zany zao anao manegnetrety te hividy frigidaire, andana vadio zahafy frigidaire igny mba congélateur maventy raiky vangay igny azonao asivagna eau glacé, afaka agnamboaranao yaourt, afaka agnamboaranao clarinette, afaka namba mbola magnofa tragnon'olo anao avoakanao midevagna itaovanao soratra hoe misy zay ilaina ato, hoe épicerie zay ilaina sambola amin'ny agnarana ananjy. Mba raha karahan'zegny zegny raha hitrity. Za zao matetiky ampianarako olo zegny olo mifandray aminahy maga za i pasteur te hikoragna aminao, de tsy hainao hikoragna ino mo lera tokony hidiram-bola aminahy laninao ke balaoasinao ke zay retony hoe mandeha parere tainy Jesosy anena tegna mariko zay raha tsy fantanao fofo za to mandeha parera fa anare fogna izy fo iziko raha bojo. De zay mahatonga anaky zao amaregna agnano an'izay fampianaragna zay za sur Zoom, de zegny olo vogno andre anjara no tafiditra am'le izy tsy bojo de le amaregna izy koa andigny le bojo anao asabotsy anao mandeha igny tsy feragna mihitsy igny fa olo jiaby, fa le amaregny payante manomboka amin'ny 20 aligny 3 aligny ariary voly fin. Zegny pasteur tsy manjary atao maty magnefa anao mifoaty olo tsy foaty ka le atao maty magnefa sady misy raha ilagna vola atsika ke de mba manao zany. Mety misy iteny ndraiky fa vadiky pasteur business azy mividy ko tsy vidy mandesa le sabotsy fa le amaregny tompoko il faut payer satria lera tokony andriako izy fa laniko aminao. Fampianaragna tokony payen'olo vola megnanao gratuit agny agnaty Zoom agny misy an'izay lesona ngeza be zay zaraiko amaregny nare tianagna secret ara-panary misy lien zay zany partagegna aminao de magnefa 3 alina ariary anao de tafiditra agnatin'le Zoom. Azonareo le izy par personne fa tsy hoe 10 nare ndragno koa de sasany amin'ny sisiny arité fatapantako ne raha agnaty laonareo ary to de hita ke ko raha mivoaka haiko le nagnefa vola taminamboko andeha gnontaniako ary raiky reo za tsy mazavazava de fa magnano filazana aminao za zegny amaregny misy raha zegny misy vavaka ho an'ny arabola akao atoroko anao karakory moa fomba fivavaka amin'ny resaka lamone io mba atoroko anao izy koa antegna managna olagna amina tokantragno ino mo raha tokony atao
za paster mbo tia hita raha karanjao amin'ny tontolo ara-panahy ina ny tokony atao. Misy fotoagna kosa za mizaha rabôdy fa misy fotoagna izy pe igny satria le secret lalina mihitsy le azaveko anao maregny fa atsika moko matetika kofa raha ny ifagnavola vavavaka mba hifaigna fa raha zany hoe mba payante dia fa tsy tiany sasany tanenare zegny za to raha bôdy zao keto fa mandrakizay ô azo kegna lise raha teka bakalavy etsy amin'ny aza magneky tsika ny zanako zegny zokiny davila ka zanako papa io tainy tompony anao iverena atsika am'izay ny leso le ny moe jiaby take magnefa 3 aligny daholo mba alevanare onagna mare olona raha mba nare jiaby zany mba nafoy mba nipaye 3 aligny amina zava-panahy ho anareo sady mahavidy materiel vaovao tsika amizika zegny vakeo anao mahazo fahalalana tsara fa atsika zany ndraikindraiky izy kofa raha mba nohoagnina ray aman-dreny ndre mialala pata ko pizza zika zany nifandrombana re mivarotra pizza i dada fandromba mbola agnaty toroteny sasany fa magnandragny pizza i malo fa eto zany zava-panahy secret na resaka délivrance secret na resaka be da be ny zavatra resantsika koa aso de verinao hoe ndraindroka devoly fogna ataoko misy fampianaragna lalina ho zareko ako ampahany regny atorotoroko anao regny matetika mampiasa an'izao manao an'izao fa rapitso ariva tegna fotoana spécial de mba magnasa atsika jiaby izy koa zany ho anao zay mbola tsy managna WhatsApp mampidiry application WhatsApp de avenao moa misy an'izay application zay koa hoe Zoom ampidirigna agnaty telefone mandeha amin'ny Google Play Store anao de mitélécharger hoe Zoom de misy lien zay zegny alefa aminao de igny fotsiny arahanao fogna zay raha volagniny lien igny koa jusqu'anao tafiditry de misoratra ke agnarananao am'le resaka Zoom de mbola managna fotoagna zany anao jusqu'à maray tadiavanao 3 aligny mba agnanovagna raha zegny fa za milaza aminao zay agnano izy io tegna anao fanambo mihitsy atsika hitanao fa olon-kafa tanteraka anao de mba magnentagna atsika rehetra mba hiditra am'le izy même le namagna jiaby amin'ny Facebook be da be zao nefa entaniko akao de fasoka MP hoe anao nga tsy mba anao alefa mba magnanova alefa mba midiry am'le raha karan'izao ary izy io tsy amin'ny sehatra raiky fo fa mbola misy fampianaragna be da be ho ataontsika par Zoom o zany mba comme quoi hoe école sekoly mba ianaranao manokana tsy tovy kosa aloha ny olona nianatra amin'ny école sy le agnarabe aro ka ho de zay le izy azotsika am'izay ve le zavatra tiako ambara ya mba magnentagna atsika rehetra zany mba ngotany kely olo akaiky tsy foinao mba omety 3 aligny pasteur atsika hoe allo boka atao mazava anahy la ty vola zany anahy se misy andeha agnontany ndray vaky nataonao ino zegny adady vola i ya allo de fa mazava la ty koraha amen se mba iveragna atsika lesogna atsika hoe aza miherin-tegna fa mba andanina mba jereo fa olo mba managna ny maizy anao anao ndraindray riavagna atsika io mpagnambany tegna daholo zay ny ankamaroantsika kristiana everitsika fa zany manery-tena zany de magnambany tegna no ny atao hoe manery-tena neky manombo any nofo io hoe misy raha tiany izy io atao fa tsy atao zay le manery-tena misy raha tsy tokony leferigny fa leferigny zay le manery-tena fa tsy hoe zao boroboroka kely miaraka amin'ny Jesoa zao taiza ndraiky nisy an'izao ivery zany samy raha fa magnambanimbany ny tegnany io de izy zany no manery-tena non resako anao teo manaova investissement amina endriky ivelany izy koa teo mpandraramatiana zany no mila tsara ivelany koa sady tsara agnatiny tsara ivelany misy olo tsy agnome contrat anao mihitsy raha tsy mahita raha ivelany aminao ke
dia zay matetika agnatoroko atsika hoe izy ka anao mbola tsy managna raha omboagna, tsy managna tomobily, tsy managna moto ka andeha hamonjy rendez-vous d'affaires tongava aloha be. Ohatra hoe mivalo rendez-vous nareo amin'ny 7 anao fa mandehana amin'izay tsy hitan-jareo ranomboanao. Azonao dia mirava avake koa anao miala tara koa. Zareo fa mandeha fa anao magnamboara mihinagna rano mangatsiaka amin'izay tsy hitan-jareo koa raha omboanao mody. Atoroko anao daholo jiaby zay. Azonao le izy satria misy olona zany tegna mametraka référence mihitsy izy n'olona hiara-iasa aminazy. Izy tsy miteny aminao direct hoe tsy tiako miara-miasa amin'olo sahiragna fa misy critère be da be jerevany. Or nefa raha vao tsy mafehany zay teboka zay anao a tsy tafiara-iasa amin'olo maventy mihitsy. Misy raha mila avony akao. Zay le mila ianarantsika teny frantsay, ianarantsika teny anglisy mba au moins mba tsy bady loatra anao ko mba mikoragna amin'olo karaha ty. Alefanao le izy. Azo matetika magnano fanamby mihitsy rehefa miaraka amin'ireo vazaha reo na anglisy na frantsay, za tsy mikabary amin'ny teny gasy. Riatako agny, ary tsy ahoako na misy diso. Is it not my language for it? Izy ka teny be tsy mitsaraka ndraiky izy, megnatra tegna koa diso, oazalay ote. Fiteny anglisy io tsy olagna na misy diso, tsy raha mampigadry io. Zaranjareo anao mba mispeak ny spokany kely. Azafady aminareo mpampianatra anglais fo anafy magnanjaigny dia noko izy. Isa raiky zay nagnitsy anao hoe diso ny raha kagnino anao za koa diso agnino. Ia, za zay koa ny diso ndra ny volangy. Ke magnino za? Za teny razaka anarivo ataorinao ny famototry. Ia, zara mba fa miezaka ke. Mahatonga antsika tsy mety mahay izy dia zay. Ohatra andreo vao miagna tomobily dia zay ve hitana tomobily posy maro be. Dia eo izy jusque ny any tsy matondra tomobily. Dia masiaka koa fomba saigny zay anao zay fitiankany aminah koa anao zay nagnino anao mivolagna anahy ke tiankany aminanjy iny koa fomba mivolagna ala nefa tiampahay raha anazy. Ya, tadidiko tamina nampianatra tabilianery mama vingitry taminah izy tsy atiriko boka. Ndeso za ino zay titondrasanao izy tagnanao ndreo za mbola folo nena mitondra zio za folo koa. Mafy aminah osy zao izy may tamin'izay ya ndeha tikitiky za mandeha ala ho za ndray mandeha maloha mbola nandeha fakitolo mety nandeha dokotranatsika dakory koa misy raha mibodiky foga za ikorotokorotoko amin'ny tikitiky. Tanao mila mianatra, mila miezaka fa tsy hoe tsy haiko, tsy possible aminah, tsisy raha tsy possible zany. Izy koa ohatra anao viavy ke misy raha mbô hemby avy possible hainao. Izy ka anao lehilahy, izy ka misy raha haina lehilahy possible hainao. Zay atao fotom-pisainany. Fa tsy zay moka avy ambany volo, na zay avy am'izegny hono, na zay za amiverinao tsy mba vita ambany volo. Mbô nakatra. Zao zao lasa mampianatra anao. Fa raha andeha fotom-pisainako zany dia tsy possible. Atamaga mihitsy ve. To dia zay zany raha volangy. Ka kosa ale mba ale agnafarantsika olo Taninarivo ka ozotsika. Ary matetiky zany raha vao misy raha kely aloha agnafarana bandy Vatana. Ia zany koa fa bandy Vatana zay verinao tsisengisengy. Fa magnino koa zao raha mba ovagna kely agnafarana bandy Vatamatavy. Possible zany. Asazinareo fa atsika ho za magnambany tegna daholo. Tsy mivoatra anao koa magnambany tegna. Jereo tsara nge Davida. Ny fomba nareseny Davida ny Goliath neka ny moralinazy. Ya. Ozy mantsy Saul. Izôvy mo ozy Filistina tsy mifora izy. No ampieka ny miaramila izy zegny no miaramila zegny. Bo no viagna ndraiky Davida miaramila. Zôvy ozy Filistina tsy mifora izy no ampieka ny miaramila n'Andriamanitra velona. Miaramila on izy. Je suis un militaire. Nefa izy tsy militaire aby.
nanomboka ny tany sainy ny liona ny bera efa avy ny fanatrika tamin'ny mpanomponao dolo ary ny voniko an'ireo tanao zany mahay magnamboatra moraliny raha vao mbola tsy hainao magnamboatra moralinao io tsy ho mpandraraha matianina anao satria aiza ndraiky etretanao anao mividy voamadilo dia tsy maintsy isy olo ividy fogna izy agnaty saigninao koa maloha zegny mila misy olo mividy fa tsy hoe vao mijerina voamadilo anio tamarin dia tonga dia misy metrehitra zay tsy mandeha to magnino arokolo misy mividy jus tamarin mandeha asasonareo izy fa ndraindray zany le zavatra ataonao a anao mihitsy ny tsy resy lahatra am'le izy ary ndraindray anao mihitsy tafagnomey agnarana hoe boribory-draha raha ely raha tsy ampotrino zay raha agnaty lohanao koa nefa jerevo ozy baiboly kely ny andohanareo ho lehibe indrindra ny fiafaranareo za ry avagna an-tegna mba mampirisika atsika reo mba manangana raha maventy za zegny mba fititokagna raha maventy amen mahinakinaka za ndraikindraiky natsovinare mi raha helihely ry fo akory mofo i maloha ny misy kale mandeha fogna an-tegna dada reo kale mba manangana zavatra aza miandry fotsiny hoe iandriandrina iandrin'ity fandana mba anao mba andana ataovy lasa source de bénédiction tsy afaka agnampinizaniza anao raha tsy misy raha mba hatsanganao tsy afaka agnampy fianakaviagna zany anao ko volany rabosenao foana dia agnampy anao ry tsy afaka hiparticiper zoom anao nefa tsisy vola miditra tsy afaka hiparticiper amina raha marobe anao satria tsy ampy le fidirana andana mba jerivo dia rehefa magnano zavatra zany mba magnano étude ilain'olona ve le zavatra ataoko fa tsy tamin'iza nandeha ta États-Unis fa États-Unis ndeha agny fa tsy ta Madagasikara nandeha mofo menaka tagny dia igny koa anao zay agnano mofo menaka koa tsy karahan'zegny fa mba étudienao tsara hoe raha magnano an'ity ve za andeha sa tsy mandeha zay vao mampiditry vola koa fa tsy hoe iranina ne nanao ohatrany fa mandeha be ny anazy nenazy fa tsy nenao dia mba magnano étude tsara sabekanare menakavy fogna mividy ananjy vaky taigny tompo anainao dia tsy maintsy misy zavatra zany mba dominenao zay anao vao tafapetraka aminao ny richesse taigny tompo ianao ka tsy ampy zany ny vavaka fotsiny fa mila mihetsiky mila magnano raha olo jiaby mba manana titre reo misy raha anony ka tsy mety anao izy koa tsisy titre hoe madamo foagna agnaranao mba mila mivadiky patron madame ny aniseo madame Roger zany fomba fantarana ananjy vadiny Roger fa mba mila mba le madame le mpivarotra ry igny le madame le mpagnano an'izao igny mba mila misy zavatra fantarana anao dia anomboanao anazy mba magnamboara ho za igny carte de visite na mba mpanasa lamba rasanao mba soye matianina mba tena professionnel tsara anao am'le domaine vao mikoragna amin'olo maloha anao dia mba mamoaka raiky ity ro antegna mombamomba nio asako io mety asa fivarotana voanjo le izy mety asa fivarotana croquette le izy tsy haiko asa fivarotana ino le izy au moins anao manana numéro dia io le am'izay aveo a raha vao mila ny zavatra ataonao io dia igny numéro igny ny antsoviny azonao le zay ilagnany regny carte regny fa tsy hoe aiza ndraika dada dia vao sarbogna dia migony ve amboarin-tegna dia fa numéro aparitaka ino araka aparitaka sarbogna aparitaka tsisika numéro aparitaka tsaroko zay syry pasteur Johnny regny taloha mandeha magnamboatra fifin'olo andreo koa fa ratsiratsy karaha n'igny andro mivoaka zay mandeha lalampasiky dia fa igny zay fa miaraka amina lasiely marteau dia magnontany akory amboarinay lakorinao ty madama tsy lafo aby agnamboarana agnontany ny olo ohatriny agnamboarana tsy lafo madama
vidy fogna materielinao. Dia ivekembe koa vita amin'izay ataonay lavo. Sarotra ozy an-tegna nagnano izy take igny e. Izy igny veriko raha vita moramora fa hitanao zay take igny tsy niala mihitsy. Igny ndray vao magnefy izy. Fa raha tamin'ny voalohany ianao fa nagnano lafo avy lay maloha izy ndao mody aby ozy nareo fois mody fa anao to dia mbo mahay manambitam-bolo, mbo mahay miresaka, mahay minegosy fa tsy sarotin-draha eko tsy vidy miagna tsy atao zay. Olo azahoan-tegna vola zegny tambatambazy. Izy koa mbola misy fogna raha manjary namitambazy gn'olo agnamia vola an-tegna tambatambazo. Am'iregny firenena efa mahatakatra regny anao nde vidy raha aminazy tsy asainy magnontany ninina maloha anao fa izy magnontany anao isotro dité anao sa isotro kafe. Dia reo izy efa misy kaiky io izy bonbon miagna zanakanao ty ohatra anao nitondra zaza mena chocolat izy zazy megna megnatra moko anao ko tsy tondrana vongan-draha raiky miala avakao anehoany fahalalam-pomba anao fa tratrany dette morale anao aveo. Zaka zegny tamin'izany tegna zay magasin idiriko azahoako raha tao za kay zany efa toetran'le jiosy mihitsy magnome tany Israel zay tamin'izany miditra amina magasin anankiray anao dia misy magnamia raha dia le gasy amin'igny dia fetsifetsy dia diminy anina diminy waza diminy aninao waza fa za zany tonga dia tsapako le izy mahatsara neny manome noho ny mandray tafapetraka aminjare agny le tsara fa aloha za mba magnome koa mba mividy na dia zavatra kely fa vidy sasany amin'izany na 500 ariary aby tsy foeny olo magnome raha misy 10 alina ananjy ividy raha na 500 koa tsy foeny nahazo zegny hony izy sasany vao namiany olo foloara fogna dia fizy makasesiny arô izy mandigny anao hialaky tamin'izany. Toetsaigna io zany agnisan'ny mamatotra izy io. Misy olo zao manana toetsaigna tia angataka fogna. Zavatra nahazo anazy zegny farany ty rehefa le avy nagnano an'igny fanatitra nagnome sakafo igny antsika nagnome sakafo an'ny silamo bombardement appel moa zany zay zegny tsy silamo dia tsy amiagna tsy fantanjare hoe misy teny ange ndesitsika nagnano izy igny hoe mahatsara anareo ny manome mahatsara anareo ny manome izy dia nagnome atsika fa zany tsy midika hoe ndia agnome olo jiaby ndraiky koa dia zegny olo mitsanga amin'ny lalagna dia amiagna dao izy modèle le nasehontsika hoe mila mbo magnamia fa tsy modèle hoe mila mangataka tsy azon'le olona mihitsy nge le lesony mba nagnome modèle atsika mila tia magnome zay le sary zay le message agnatin'izy igny atsika mila mpagnome fa fandraisan'ny sasany anazy zegny ndrasako fa tratrako igny nagnome tary izy magnome anahy koa io ta igny tompo anenao tsy mivavaka fotsiny fa mila miasa mila manao zavatra anao zao firy taogno mipetraka tatamatavy teto mba ino zany raha ataonao aketo zay volaniko tamin'ny talata ndraindray zao zagnahary fa magnany hoe raha magnino aketo fo miviavio miasa aloha zagnahary mahitanao hoe raha magnino ake fo ny viavio ino fo raha ataon'ny lehilahy tsisy raha ataony tsy normal na riavagna raha hoe tsy fantanao zay ataonao zany satria jerevo tsara magnino moa Andriamanitra nampiasa an'le principe hoe mitanjaka ny tonga avatsika aketo satria efa misy zavatra efa nomanino atsika aketo aiza ary nenao raha tsy mikarokaroka anao tsy hitanao io da iny tompo atsika jiaby raha tsy mikarokaroka anao tsy hitanao io ndraindray misy olona tady andika vila hoe mampahantra ny malagasy no ty fivavahagna ty za milaza aminao fa raha misy firenena be eglizy indrindra dia États-Unis ny voalohany ao voalohany be eglizy indrindra États-Unis asinao izy faharoa zay la France fahatelo Chine dia aveo Corée du Sud mbola tsisy resaka Afrika io fa atsika afrikanina ty moa dila misy eo mahay raha loatra
ary izy midradradratra amin'ny Facebook io tsisy raha nianarany aby tsisy raha fantany aby fa dia izy miboriadaka fa mampahatra raha malagasy any am-piangonana lenga zany mampahatra atsika tsy haitsika le miaigna fa tsy hoe fandehanana am-piangonana karaha ataontsika eto ziona zao isaka riva karan'izao itsika fa mandeha am-piangonana ary isaka ny talata sy lakamisia raha ho isy adiny raiky ny arahantsika eto zany mampahatra anao mandray leçon ameko anao eto isan'andro zany mampahatra fa ny mampahatra atsika tsy atsika mipratike zavatra amin'ny fiainantsika fenon'Andriamanitra zavatra be da be magnodidina atsika fa tsy atsika dia veritsika fa fahotana izy koa magnano izy veritsika fahota rehefa romoantsika zay andeha hagnano excursion amoron-dranomasina maro edy raha koragnin'olo amizika hoe ndesiny an-dranomasina ndraiky vavaka aminanjy akao raha zao ndraiky satria le magnano pratika le zava-panahy tsy haitsika ary agnatin'io koa misy karazan'olona tsy mba vonona ankatoa fa faly miaino fo lesy asa iny ndraiky lesogna maray zany fora agnaty lohany fa ny agnano pratika ny lesogna io tsy ataony na dia maheno lesogna zato ambe rivo anao ka tsy vonogna ipratike na dia raiky amin'io tsy ahita vokatra amin'ny fiainanao zany da iny tompo atsika jiaby dia za mba magnatoro anao secret araiky rehefa mba tahin'Andriamanitra anao azadigno mba magnano dima zany agnisan'ny fomba hitahignany ty resaka asana zanak'Andriamanitra ty satria ny antony hitahian'Andriamanitra zanak'Andriamanitra mba anohagna asany fa ny antony hitahiny devoly mpanompo sampo jiaby reo mba handeha agnaty raha amin'ny Andriamasara amina tromba zay nohony amin'ny rihony amin'ny ty asasanao izy sesika mihitsy ne misy pomasiny mahazo omby raiky mihitsy agnateran'olo voady misy pomasy mahazo tomobily faly loatra olo re nagnateran'zare tomobily asasanao ro izy fa ny mpivavaka agny zay olo mamalala agny asa izy ifitagny anao pasteur Maires anao fa agny anao agny olo mbo torona edy akagny io aiza da rasy fagna agny ony zavatra abirina agny nefa za mampianatra ananjy akito alô magnano délivrance ananjy akito fa maly ananjy ony za ony te méchant toi asa mba magnano io anao zay toetsaintsika zay agnisan'ny problème raiky zay tsy tia magnometsika tanao misy boka zao tsy maheno zany principe na dima zany azaveko kely na mba tsy hagnano anao regninao fa zany ohatra anao mba mahazo vola ray hetsy 500 000 francs dia ny ampafolon'izy igny mbo alanao ny 50 000 francs dia mba manody kely saigninao za mafaty antoko ve raha mba nisy olo raiky tegna mba nitsodrano anao nampianatra anao midiriger anao fo isan'andro magname leso ka mba nahazo ray hetsy anao nagnateranao ray aligna izy zay ngely izy nahazo 1 million anao mba igny anao mbo nitondra 100 000 zay zao ny ampafolony zany tozy tegna mbo andeha atiriko agny totsy zay gnanovony ananjy aky mbo ataovy magnanjay moko zay gnanovony ananjy oa satria mety tsy amin'ny leritreretinao fa mety vidy micro agnaty lohako na mety mbo misy fotoagna zany mbo tividy kaskety amen na tsy fantako za mety mbo mila mbo magnatao kiraro mandraiky fa ny sasany moko zegny raha voavola avy taminanjy ka vidianan'ny paster kiraro tsy spirituel le dada igny zao mba imagine zany ka za ko andeha hitoroteny aminao keto kapa raha ataoko akito spirituel zay amin'izany ndray zany kofa raha andeha aminay reto dia ahitagna courant vo andeha amina paster le andeha aminao nefa tsy ahitako courant asasodareo izy ohatrohatran'izay le izy fa ndraindray izy io efa navoanazy zany efa nijoroko vavolobela tety fa mbola heriko tsy magnino izy io ndraindray izy koa kely izy io foetsika za zao nisy fotoagna tegna nagnano voady tamin'ny tompo mihitsy tamin'izany za Jesosy zay izy koa tegna mbo tahinao tsy manapoka koa rô zay Davida rô
magnatitra ampafolony ampiangona dia igny tokotra zay igny tonao izagnahary tonao mitandregny mary dia nitahiny rô isan'andro za tamin'izany a mandeha be vorotro business anahy tamin'izany mahazo ray itsy bénéfice io satria nisy fivarotana paty anahy tankirihiry nisy tanjoma nisy ta dépôt nisy raiky ta valopesa business e dia regny nazahoako vola tamin'izany nahazo za tamin'izay tadidiko mahazo misy 500 000 par jour tsy latsaka za mandeha mivavaka igny tonga dia mankara ty agnembagna aby za agnaty réal tamin'izany mbo nalaza be teraina Jeso mpanjaka karaha mihodigny zay za dia mpanjaka dia ozy ray aman-dreny tamin'izay zalaty tondram-bavaka koa za Jesosy eo ampitomboza le somme hoa fara-davy kely tsy mivadika hoa dia nanomboka nahazo 5 millions de bénéfice dia agnatin'ny 5 millions de bénéfice io zany misy 500 000 zany tsy maintsy alagna ohatrany mbola tsy nampanino obio ny tompona karaha mbola nihodigny kely koa zay tompona nivavaka fonga za ny afarano izy nareo nanomboka nisy vola 50 millions azoko de bénéfice tagnatin'ny business nataoko io za mbola fanon'olo ndraiky va ty hoe za zay fa nanomboka livadika ia za anako tsara be maloha fiangonana ty veo za dia misy magnano raha karan'ity to détail ndraiky raha delansaiko anefa le contrat tamin'ny voalohany tsisy nidirany fiangonana tsisy nidirany zovy fanaosandriamanitra mbo nikoragna to za ndraika Jesosy raha mba tahinao za de zao eo ry avagna matetiky mararaka atsika maro be nisy tonga anao io fa tady efa tokony andeha fa tonga tamin'le izy le nipoka tsy zakanao ary matetika agnanarako olo zany raha anao za zaiky mbola ivola io mbola micommande saigninao hoe azy magnano rakitsy azy magnano zay nohony azy magnampiavagna ivola io ny commande anao nagnano zegny tsy anigny izy fontry anao mila vitanao micommande anio zay no vao manana anio fontry fa raha mbola io micommande anao tsy avelan'Andriamanitra doko be aminao zany azonareo le izy zany mahavoany regny olo tetia kely regny mangalatra kely an'izao magnano an'izao regny ne mahazo vola fa tsy manam-bola mahazo izy andalaova-mbola izy presque par jour par semaine fa ndana jereva fiainany tsy miova satria raha voazavatra mibaiko anao tsy eken'Andriamanitra mipetapetaka aminao satria izy Andriamanitra saro-piaro raha fitahina amin'Andriamanitra izy volaniko eto fa ndana mba mieza hoe apetrao manomboka raha anao midomine ino izy nareo nazo anaty tamin'ny 5 millions zany matimpetsa mandeha mivavaka za fa mody fanina misy 2 semaines ny vola 5 millions hitako dia tagnatin'ny 2 semaines ny tsy nitombotsy ony le vola satria na igny raha tsy foiko kale dia efa rano nitoro-teny eky pastery taloha eto izy am'izao fotoana zao za mafy ragaty misy olona ozy magnano 10 ozy 5 millions ozy mbola agnaty posiny raha zegny jusque niany zay ndraiky za mbo va mitompo azy avao zany moa ka darintegna igny kofa tsy resy lahatra mody mahay tompo taridalagna sitrapon'Andriamanitra Andriamanitra ny teny hoe za koa mba hitenenin'Andriamanitra dia nefarany mako za igny zaho ozy miteny aminao nandritra ny nampirimanao ny zavatra io tsisy raha nandeha intsony ozy business io karangaty ozy mody magnano zany halleluja nefa agnaty laoko amin'izy za mbo agnisany tsy netinody amin'izay moko za igny zay tamin'izany mofo tsy manosy kalesy mofa nisy relève ya mofa nanomboka nanagna timoty za tamin'izay dia zahanao za igny tsy mety miala tamin'ny sisiny taky ozy magnino moa se ozy za tsy magnino mbo za ise ndray mbola navoniko foa sokiriny anao izy managna olagna za tsy managna olagna za i raha jiaby mikoragninao regny za daholo ny siri
nampitomagny tamin'izay tsy ino ay mbola inakinaky vola io fa tellement zany tsara nataoko tamin'ny fiainako andeha agnamia vola olo 5 millions zany comme ça fotsiny tsara nataoko de teboko zany sady mba voana saviriviry tsara nagnana akory anao zany mbola tsy amin'ny fatakaragna io karaha hitanao tsy normal zany raha jiaby ataon'olo zay le ola de zany agnisan'ny atonovan'olo courant-be raha vao olo magnano dimy fanatitra fa raha vakinao izy agnaty baiboly ao efa toetra ny rejiosy re mihitsy magnano azy tsy mbola tamin'ny andro lalagna efa nisy satria Abrahama zany tsisy lalagna tamin'ny andron'ny Abrahama nefa ny Abrahama efa nagnome ny ampafolony ho an'ny Melkisedeka ary Melkisedeka io un roi zany koa raha vao nampianarin'ny tompo anava vetivety hoe ny olona agnanovagna dimy mao izy aloha herinake malova mbola tsy zakanao izy niany satria misy amitsika reo sendra nisy pasteur nandalo tandragnony tako pasteur tsisy frais de karaha nivanginy tompo zay ngony izy agnome dimy mani olo i tsisy frais nanjy avake mifindra aminao lerny anao tsisy frais agny vazonao onogna viteze mba nazoko raha karaha nto satria natonga ny Abrahama nagnome ny Melkisedek après avoir donné son dîme de nommer Melkisedek mofo sy dovay izy azonao nisy zavatra zany avy tamin'ny Melkisedeka namiagna anazy ny olona anaovanao dîme mila olo afaka magnome zavatra anao satria anao rehefa magnome dîme de mitovy hoe mandeha maka voa vaovao andeha ambolegny amin'ny fiaina zany riavagna izy azonareo izy fa tsy hoe sendra taraiky pasteur ranona de alefanao agny dîme afaka mamafy anao na amin'izy na amin'izy tsy voafetra fa ny dîme anao atero amin'ny babanao andeha ataoko hoe managna dîme anao 10,000 mety tiagnome zavatra olona ray aligna anao amezo ray aligna anao fa dîme anao 10,000 atero amin'ny babanao fa tsy hoe dîme de navadika an'izao ndraiky de nagnano an'ity ndraiky tsy hitateta tsiaritra moa zay fa anao izy koa mpandraraha chrétien mila miditra am'izay principe zay ireo olo milaza fa tsy chrétien magnenjiky dîme sy namandreo mihoatrana dîme raha aterin'izy io misampy agny fa le raha aterigna amina mpimasy manko tsy asivagna agnaragna de karaha mangingigna tsy fantatr'olo mihoatra lavitra noho izy zavatra ataonao io ny ataon'regny olona tegna manompo sampy karaha tegna manompo an'Andriamanitra anao mba andana mafoy izy am'le Andriamanitra anao de ho hitanao fa ho tahiny ny asan'ny tagnanao fa problème matonga iasan'ny tagnanao tsy voatahy izy magnampy ara tsy rarahinao kay azonao afaka magnano fivoriam-bavaka atsika satria miretry jiro re tsy miretry ne frère tsisy vola tsara hitako ndraiky le mandigny ndraiky vandagnitra agny halleluja halleluja maimpoula neka we de mandigny vola latsika avakagny vo ividy ampoula gi koa fa ndraindray zay io mivavaka Jesosy mba ataovy mba misy raha karahan'izao zay ine Jesosy mila gitara basy vaovao mba miezo raha Jesosy mba miezo clavier vaovao zay de tampotampoka ke misy olo agnataon'Andriamanitra mahazo vola 250 millions fiolina azy 250 igny andeha nagnano vakancy Moramanga zay mizare jusque zao tsika tsisy gitara basy jusque zao tsika tsisy clavier agny izy agny afaka telo vola allo idada malalaka namaregny magnino tsy haiko fako nofanahy ilahaly nisy aomby zay nagnenjika ana zany raha ntegna antsoviny ny dady aomby nagnenjiky de nivolaniko mako nomaly ndraiky zao nareo le magnofinofy injena aomby io izy tsy de asan'ny devolotry tsy nandro anao lohan'ny natory alay vono mo zegny mo ia izy avy tagny be fa izy
sady tsy ny sasa magnonofo ndre na omby fa makamo zay le tsy matoky raha volagny zay azo mandro anao vake mo ya engane mba indre na omby anao tsy amenna zay raha kofagna amin'ny rano Jesosy anao tsisy omby agnentsika anao azonao le izy ya magnoara mo misy raha marobe ko zany le gnanovantsika izoma maregny io e atoro secret no ino matonga anao be mogny atoro fuy araiky misy raiky marineky nefa mba fosorany citron mbola tsy pare fa azonao le izy atoroko anao le secret amen zany nefa rehefa mpanompon'Andriamanitra mampianatra raha karahan'izay dia lazaigna secte oye tsy dia zay loatra mandiniha hely anao zay matetiky volagniko fogna amintsika amizio nato mety antany hafa agny donc za raha koragninare zegny e fa izy koa aminay ato tsy zay ary zay koa mahatonga anahy matetiky ane hitanareo fa mandeha le fanatra dia teneniko hoe tsy forceo za akato e mila conscient tsara anao magnano anazy mila resy lahatra zay anao vao magnano fa raha mbola hoe teriteregna fogna azy magnano tahiny Jesosy anao tahin'Andriamanitra anao e dia agnisany zavatra anankiray apetraka tsara fa io fahazahoagna vola io mitaky intelligence tsy maintsy olo intelligent vao manambola tadio zany inona intelligence anagnana intelligence financière fa tsy hoe mivavaka anao dia miteny tsy fanitradiny 10 dia lasa nanambola anao vake mila intelligent zany olo intelligent zany olo tia mikarokaroka olo tia mametraka fanontaniana olo tsy matory loatra fa mba misy raha ataony mahay mandray olo zay zao ny olo intelligent mahay mikoragna amin'olo mahay mifandray amen hitanao zao io andro io ohatra hoe tonga zany zao maraigny zany zao fa tokony amin'ny zoom magnandeha volagniko zake zegny io fa toroko anao keto malao hoaho zao iandro maraigny ino zao maraigny zoma maraigny ohatra tonga am'izay le zoma maraina dia mila raisinao iandro io tegna ataonao agnaty vavaka mihitsy tonga soa anao ry zoma tsy ako ataonao ino io ka agnaran'ny zomanao Mubarak sa ino sa zoma magnino sa ataonao zoma karakory sa zoma magnifique tonga soa anao zoma faly mandray anao za ampifaliana no ndraisako anao ry zoma amin'ny anaran'i Jesosy satria zoma nomeny tompo anao io mila iresahanao izomanao io mila itenenanao zay tianao hitrangy izomanao io ary mila didinao tsisy asany devoly andaitra aminao amin'ny zoma io dia zao ny zavatra anankiray misy fotoagna rehefa misy karazana vavaka tsy azo izy koa tsy mandongalitra misy karazana vavaka toroko anao zay secret zay dia rehefa nge Eli rehefa nitenen'Andriamanitra Eli hoe Eli andeha andatsika ranoragna za io fandana ampagnatsovy Ahaba dia nandeha Eli nagnano le déclaration andatsika ranoran'Andriamanitra fa indra nataony nandohaliky levinao tonogno tsara poziko io nandohaliky Elia dia nataony tagnelagnelany ilohaliky nanjy feno roa reto ilohany dikan'izany nagnano karaha izy azonao izy ke za le vonogno tsara be fô loko ataoko aketo fogna nefa anao tsy mizaha atao karan'izao io misy fotoagna anao mivavaka izy koa tsy hitanao za mitsangana laty magnano karan'io anao mivavaka tegna hoe miankoka tanteraka dia anao miankoka io miantso an'Andriamanitra miantso an' Jesosy Kristy angatano ran'i Jesosy fa misy vavaka tsy azonao mitsangana tsy azonao mipetraka fa misy valimbavaka azonao miankoka amen
mba ataovy zany mba ataovy fahazarana fa tsy le zatra hoe mbony fandriagna foana dia kenao dia sasany ne mivavaka Mantsilagny nisatrana zay Andriamanitra erany fona agny izy tsy hita fandana mideplace hely mihitsy miala avy amin'ny toerana mahazatra anao ato dia mandeha anao mba miankoky eo anatrehan'Andriamanitra ataovana zany pratika zany fa ho hitanao fa wisy valimbavaka tegna tsy ampoizinao azo amen satria misy qualiténa fiainana misy qualiténa valimbavaka mitaky fiankova izy koa viavy bikibo tsy mahefa raha magnanigny izy mizaha taba efa mivolagna ty zany dia ahoana zegny ataoko dada dia ahoana mipitra moramora fô tsy raha kinianao raha agnaty kibonao fa soava desanao mavita zay vao magnano awa fa tsy hainao bikibo tsy haiko firy volagna dia tsy avy abinahy tahiny tompony anao zay le izy ary apetrao foana hoe za tsy bekona vola fa za no mibeko vola zay io vao tonga aminao fa raha io mbola mibeko anao hoe alefa mangalatra dia amin'izay no mahazo anahy raha mbola io mibeko anao dia alefa misingy dia amin'izay no mahazo anahy kofa tsisy olo singagna anao be ferneky fa tsy tokony ho zany fa avy aloha io anao io mihitsy no mibeko an'le vola fa tsy vola io no mibeko anao tsy misy zao karazan'olo tsy mazaka tsisy vola izy kofa tsisy vola fa ty boaka dia fitegnadary boaka aligny io tsy hoe miboaka bazary za zegny karaha tia nalanala ananjy ely tsisy vola ndraiky izy zay ary tsy mody koa tsy mare olo nalanala elo nefa izy tsy aleny bekony vola izy any anao dia zay amizay le mila ampiasanao ananjy ndana ampiasao izy zay kely tonga ampelatagnanao ampiasao mba ahafahanao mibeko ananjy fa raha anao tsara nampiasa vola tsisy activité ara-bola mba ataonao dia vola io lasa mibeko azy anao revonge misy zao karazana vehivavy manana toetra ratsy karana kofa tsisy vola andrango mimontsomontsogna izy zao vidolo le mpagnandre mentionné zao vidolo le viavy mpimontsomontsogna tsy hitantanjaka kofa tsy tsisy vola misy tegna magnano misy toetran'olo re magnano zay efa tsy tempotempo zaka izy kofa misy fasahiragnana andragno aky bekony zavatra izy zany anao fa tsy bekony tsy mibeko anazy ninona situation mitranga ohatra hoe misy raha tokony ampalahelo bekeo mba exagérena azy malahelo mety hiteny anao fa manjary vato mihitsy zegny foana rere paster tsy zegny fa mianatra anao migérer zavatra efa natoroko anao zany anao aneo za tsy pompier hoe zegny urgence tsy maintsy akagny anao i Clémentine agnaranao fa tsy pompier vadiny serge fa tsy pompier ke magnino ndraiky zegny urgent jiaby tsy maintsy agny anao dia zany raha manahiragna olo matetiky tsy haiko marary zegny ny vavany injeny ary dia tsy haiko marary zegny ndraiky koa valilany ary ndraiky koa izy tsy haiko magnino zegny ndraiky koa ary dia agny izy efa tsy hainy eky le tanomboany lasa nagnanio eky izy farany ndraindray stressinao raha tadiavy satria anao tia mahaolagn'olo jiaby stressé amin'izay satria anao te hipetraka ho solution ho an'olo jiaby dia stressé amin'izay tsy zaka-saignanao maregny iriano ny tsisy an'izao anao tsisy ika le zakan-jovy ao ve zany lesona zany aloha zany paster fa manomboka fahafahafa zay manahiragna atsika ohatra anao zao tsy manana fa tsy tia mosoara araiky ty vao nisy olo mitaregny tsisy mosoara dia efa namenao agny dia efa zéro dia anao dia tsemboka amin'izay izy igny dia tagnana foagna aky
fa manimba rabetsaka amin'ny fiainanao digny de tsy mazaka maregny fianakaviagna ambany volo sahira tsy raha nodina nahiragna anjare re hallo regina zasa tsy regina lany vary fotsiny akata ia imamy indray fa mitomoagny fogna izy indray koropoka amin'izay boka izy maregny mama mitomoagny lasa mitrosa amin'olo ary na vitany vidy varigony raiky tampoko take nefa raha tsary nanony aby zegny alefa ambany volo fa tsisy ony aka anao raketo andeha totsika mbola mbo sahira mitegna mitrongo vao mihina ki olo jiaby mitaregna ambany volo io andeha agnateranao raha dao zare vake kofa mahazo nay tsy digniny ka baregny zay misy magnanjegny mihitsy lalovin'olo le sentimentanao fandanao za manomboky niany mba masahia miteny non kofa tokony atao non de ataovy non nangivavy agnarany na imamabe misy fotoagna izy atao non anao ne koa reraka ake tsy manjary soloagna mbola manjary soloagna fa ry vady manjanaka anao tsisy olo manjary solo anao tso ery avanao mety mifindra tany hafa ndraiky zare magnano suzena magnano tonton sia misy olo va izy nambatsiavagna atao tonton fa ry vady manjanaka anao tsisy olo manjary ataony vady eky tsisy olo manjary ataony papa eky efa anao ediny anagnany ananjy asasinareo raha volaniko zany ndraindray za tafiresaka anjagny amin'ny madamako za mantsy anazy tri za zare raha ampangoteny diladila o zay mangala moramora reno zao kofa maventy ndeha nambady dolo atsika roa aketo fo avy leke o za zare ya ndraikindraiky fa tsisy fotoagna ho anah mihitsy o zanao ya ao fa mbola mikarakara zaza raha tsy hitanao za reo za verloko mavety poketrin'izy keo za vadiny agny mitagna ananjy ka anao zao ngala morama de misy amitsika zany tady tsy anagna fomba fijery karan'izany fa avagna makarao regny za makarao regny oy makarao regny izy ko faty izy fa tapitrandro tsara nodina alika kiso ka le tombonao ndraiky izy zay ny ananjy tainy tompony anao mivavaka zo tegna atao fa raha hitanao kosa re olona anao raha managna engagement marobe tsy haiko firy zanakanao re mila fahana agnatin'ny herinandro re misy écolage misy i olo ry ndraiky mitaregny be vakagny ndraiky i vola jiaby re fony agny dao normal ve zany voilà fa misy amitsika mbola karan'izay versy magnano varotra ananjy io lefany ambany volo amin'ny fianakaviagny sahira tompo zay ngony agnonitra ny lany ony fa zay afafan'ny olona de tsy maintsy jinjeny dindery toa anao mirazonino de iteny anao hoe asan'ny devoly hoe masanino nefa asanao zay le volaniko hoe i vola io hoe tsy azon'olo tsy intelligent tsy possible idoko ela aminao izy koa molo magnembagnembagnà anao tsy madigny maregny olo mitomagna agnaty telefôny agnotaniny raha nagnino rehetsy fagnanezagny take mafe efa tsy atorontsony ino ma fi rehetsy fotolo riglo karaha le fantapanitry devoly mihitsy hoe misy rehetsy ako anao na izy koa tsisy vola tsisy olo magnatsognatsy anao amina vola zany tsy mba remarke anao zany vo anao nandalovany ely karaha regninjare koa rô ndray magnantso daholo say mba misy raha hely aminao agny mba misy raha hely ony ataony hely nefa tsy anagnany ary rehefa mba mahazo vola amaraniko ananjy rehefa mba mahazo vola azadigno mivavaka ho an'ny vola ndesigna mbavaka hitanao mahatonga olo managna fahazaragna matetika fa mahazo vola atao agnaty sachet noir
Iny antony mbo tsy ahitagny voly. Ty vola ira hitany masonao akeo fogna ankadiagna akeo, tsy fadinao maregny friperie mandalo. Tsy maintsy malaka amizigny anao. Tsy fadinao maregny olo midany loko. Loko. Zay antony mahatonga izy igny ataoko. Satria i vola io misy fanahy miasa ambadiky izy io tsy hoe mamona, zay ny agnarany. Amin'ny teny français hoe mammon. Avy amin'ny teny araméana le hoe mamona io. De raha dika hoe Dieu de finance. Andriamanitry ny vola. De agnatin'izy koa misy fagnahy te ho tompona, te hitovy laharagna amin'Andriamanitra. Tian'izy mihitsy antsovigny roi. De zay mahatonga misy olo koa fa tsisy vola malazolazo. Raha misy vola de moe. Jerevy ny fotoagna tegna mampakorazy piasa fin du mois. Tola ampitry, tola. Ohatry fadabandana le 28 niany. Tsy hoe la ozy le 30. Vola. Io Andriamanitry ny vola io ny problème. De raha vao olona zany dominen'ny mamona, ny zavatra agnaty lohan'ny olo dominen'ny mamona io, tsy mazaka tsisy vola. Kofa tsisy vola zany aminany de ohatran'olo maty izy. De ny olo dominen'ny mamona io tsy maintsy mividy fogna, te hividy raha fo. Tsy tiany mihitsy zegny mbo hikajy vola na mampiasa vola te hivanga raha fo. Ary koa mividy raha tsy mividy raha moramora. Oh, avia, ino masala? Avia zala. Ah, wala, tsy amango. Karaha maziniziny izy, da maziniziny ka. Da tao lanina agnaby volany. Ary koa fa tonga magasin tsy mbo mividy araiky roa telo fo, otrino marao vaketo jusqu'à roa. Ahorony jiaby, te hividy fo. De agnisan'ny mentalité dominen'ny mamona koa te hitrosa fo. Na misy vola aminao fa karaha te hitrosa fogna anao. Ohatrany mahazo aigna zany anao le mitrosa. Satria tsy zakanao le tsisy vola de te hitrosa. Or nefa nandray agnatin'le trosa misy vola manjanaka. Rehefa zatra magnendignendi fogna izy ka rehefa le tatato nefa tsy mandeha asa iraha zany ao tsisy fo. Ravina bageda avao ko da sy misoiky. Da sy mipalio sasy igny fo da rasy. Satria bageda. De tsy mandry amizay le saigny de mitrosa ambadika ato. Mitrosa. De hitrosa igny lasa fahazara. De ohatra hoe mankatrosato amahagna trosato. Mankatrosary ireglena trosaty. Satria tsy mazaka tsisy vola dominen'ny mamona. Engany anao mba ho afaka. Ary oka Jesosy androany anafaka. Oka Jesosy androany ampandresy anao. Oka Jesosy androany anomenao fiainana. Oka androany misy hery avy any amin'ny avo ama problème rabolan'olona maro. Oka androany misy fahasoavana hikasika fiainanao, atonga anao mba hatsangan-javatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo. Omeo toe-po tsara Jesosy reto vahoakanao reto. Omeo hery sy fahasoavana izy mba hafehy vola fa tsy fehezina vola. Afaho anatin'ny fitiavana mividy lava. Afaho amin'ny tsy fahaizana mitahiry. Afaho amin'ny trosa lava Jesosy ny vahoakanao. Oka ho isy hery ny fanamasina nafaka amin'ny trosa lava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo tahio reto mpanomponao reto. Tikanao mba hitsangana moramora. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Vavaka manokana ho anao zay manana difficulté financière. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandevina ny fanahy mamona hiala ao anatinao. I fanahy mahatonga anao tsy mazaka tsisy vola io. I fanahy mahatonga ny tokantranonao mikorontana raha vao tsisy vola. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny fiasany. Tompo, oka hidiny eto androany fanafahana. Afaka mifanahy ny mamona ny zanak'iziona. Afaka mifanahy tsy fahaiza mitantana ny zanak'iziona. Tsy komandina vola tsony Tompo fa lasa mikomandy vola. Ary anao mikafe ny zavatra rehetra. Jesosy omeo tolotsaina zay mbola tsy navita nanangan-javatra.
meo fahendrena reo zay mbola tsy manam-pahendrena, meo fahasoavana, meo hevitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy mpino hipetrapetra-potsiny intsony manomboka androany, mba ho lasa mpino mahatoky, mba ho lasa mpino atsangan-javatra, mba ho lasa mpino modely any amin'ny fiarahamonina zay misy azy. Mitsondrananao mba hatsangana amin'izay ianao, mitsondrananao mba ho mpandresy ianao amin'ny lafiny ara-bola, mitsondrananao mba ho tahina sy ho ambinina amin'ny lafiny rehetra ny fiainanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Le Andriamanitra zay nanangana ny tiraka tiana hitahy ianao, le Andriamanitra zay vavatsika eto amin'ny toerany tiana hitahy ianao mihoatra, amin'ny anaran'i Jesosy. Misy saotra Tompo. Amen. Dia tanana moramora antsika manao, dia mahazo toerana ianao. Alleluia. Nahazo lesona ve ianao androany? Manangana zavatra. Ary hoe zatsika tohizagna fogna regny lesona regny angataka amin'ny fanamasintsika mba hanome teknika vaovao anao indray ny Tompo. Indrindra rapitso ariva mba magnasa atsika jiaby za amaray ariva ho an'izay mba managna moyen, sady manohagna asan'Andriamanitra anao amin'izany, manohagna ny pasteur no mahazo lesona amin'le Zoom zany. Anatin'ny Zoom io zany misy code zay amenanao, misy lien zay amenanao, dia igny idiranao avy eo anaovanao an'le izy. Dia tsara foana kosa anao mba managna an'le application Zoom. Dia rehefa anao amin'ny Play Store na amin'ny Apple Store ho an'izay managna iPhone, dia ao misy an'izay hoe Zoom zay, dia mba ampidirinao agnaty téléphone-nao izy igny. Dia chargez-vous méga tsara téléphone ho an'izay mampiasa wifi moa zany, dia ataovy matanjaka tsara wifi mba maheno tsara ianao. Tsy ho lava be aby lesona antsika maraigny. Science ezahantsika tsy atao lava be, mba amin'izay anao afa-po tsara sady mandresy. Ady amin'izay koa mangetaeta anao mba hisin'le izy amin'ny manaraka. Amen. Fa tsy maintsy ho hisy olona maro be anao témoignage ambadika an'igny. Fa io moa zany zay ligna ho za teo no manao, dia manentana anao za mba hiditra ao anatin'izay Zoom zay. Tahiny Tompo anenao e, tahiny Jesosy aneny fiainanao, agnatanteraka fanatritsika ivavatsika. Tompo, ho tahina ny famafazana zay ataonay, ho tahina Jesosy rehetra ataonay eto androany, ary ankasitraony ampafolo-karena reo famafazana isan-karazany zay ataony tsiraray avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka tonga dia mitsangana ianao.